Sada priča prelazi na jednu od najosetljivih i za mnoge najuzbudljivijih tema celog ovog učenja, na razvoj onoga što je Bardon nazivao vidovitošću. Znači, sad ćemo pričati o vidovitosti. I kad sam pomenuo vidovitošću, ovdje je bilo 33.33. Neverovatno. Govorit ćemo o vidovitosti i na iskustvo napuštanja sopstvenog tela, poznato u mnogim duhovnim tradicijama sveta pod različitim imenima, a o tome će biti reči ovdje i pažljivo i odgovorno ćemo o tome pričati, jer je to tema koja zaslužuje poseban oprez. Ajmo. Znači, 25. tema. Šta je to vidovitost? Bardon je posvetio veliku pažnju razjašnjavanju te teme oko koje postoji mnogo zabuna. Tema vidovitosti, sposobnosti da se unutrašnjim okom opazi ono što obično oko ne može da vidi. Bio je izuzetno oprezan i za to vreme iznenađujuće kritičan prema mnogim rasprostranjenim idejama o ovoj temi. Jasno je razlikovao nekoliko vrsta ovog iskustva. Prva, kaže on, jeste prava urođena sposobnost koju neki ljudi nose sa sobom prirodno, bez potrebe za posebnim naporom. I ovo je po njemu redak dar. Znači, neki ljudi to imaju prirodno. Dobili su dar. Ja sam ih upoznao mnogo. Mnogo ljudi koji imaju razne oblike darova, nevjerovatno. Ovi isceljuju, ovi ovo, ovi ono. Znaš, pa ne uspe baš uvek, pa ne vidi baš uvek i tako. Ali, Boga mi, vidim ja da on ima tu sposobnost. Pa ispitao sam sve to na sebi, čoveče. Dobro. Druga vrsta, znači ovi imaju prirodno urođen dar. Druga vrsta ljudi je ona koja nastaje kao posljedica šoka, bolesti ili traume. Bardon je ovu vrstu smatrao opasnom i nepoželjnom jer je, kaže on, znak psihičke neravnoteže koji često vodi ka daljem narušavanju zdravlja, a ne ka istinskom uvidu. Treća vrsta na koju je posebno oštro upozoravao, njih je upozoravao da izbjegavaju to. Treća vrsta jeste ona izazvana raznim opojnim supstancama. Bio je nedvosmislen. Ovakav put, kaže Bardon, ne vodi mu ka mudrosti, nego ka zavisnosti i šteti umu, telu i duhu podjednako. Da. Ne mora ayahuasca, može čak i rakija. Kad se dovoljno usredotočiš, može pomoći. Nevjerovatno. Ali stvara zavisnost. Nije dobro. Prava vidovitost kojoj je posvetio svoje učenje jeste ona koja se razvija postepeno, prirodno, kao posljedica strpljivog rada na sebi, opisanog u prethodnim koracima, kao nus proizvod dubljeg unutrašnjeg razvoja, a ne kao cilj kome se juri prečicom. Zatim, 26. tema. Unutrašnje oko koje se otvara polako. Kada je reč o samoj praksi, Bardon je predlagao vežbe koje deluju gotovo skromno u poređenju sa dramatičnim očekivanjima koje mnogi imaju u ovoj temi. Osnovna ideja bila je ta da čovjek kroz produbljenu koncentraciju i imaginaciju, o kojoj je bilo govora malo pre, da pokuša da vidi unutrašnjim okom ono što fizičko oko ne može da dosegne. Udaljena mesta, skrivene stvari ili suptilnije nivoe stvarnosti o kojima je ovo učenje govorilo, poput bića vezanih za pojedine elemente. Bardon je bio realan po pitanju vremena potrebnog za ovo,
nije obećavao brze rezultate, govorio je da ova sposobnost kod većine ljudi sazreva postepeno, kroz mesece i godine strpljivog rada i da svaki pokušaj da se ona isprovocira na silu pre nego što je za to spreman, može doneti zbrku umjesto jasnoće. 27. tema, iskustvo koje mnogi poznaju pod drugim imenima. Dakle, 8. korak Bardonovog učenja posvećen je onome što je on nazivao napuštanjem tela. Iskustvu u kojem svest, makar privremeno, deluje nezavisno od fizičkog tela. Ovo iskustvo pod različitim imenima poznaju gotovo sve duhovne tradicije sveta, šamanska putovanja o kojima je često bilo reči i na ovom podcastu. Mnogi mistici u različitim religijama opisivali su trenutke kada su osjećali da im se duh odvaja od tela tokom duboke molitve ili meditacije. Savremena istraživanja svesti mnogo kasnije počela su da ozbiljno proučavaju slična iskustva kod ljudi u kratkoročnim graničnim stanjima. Pa i kod mene je bilo na onim mašinama kod Gorana Marjanovića. Ona ultrasenzibilna vaga, gde stavili su mi pa su me merili šta se događa sa moždanim talasima. Kad se promenila frekvenca, izgubio sam negde oko 11 grama na toj vagi. Za par minuta. Za 2-3 minuta. Bardon je predlagao veoma postepen, pažljiv pristup ovoj temi. Prva vežba koju je predlagao bila je gotovo jednostavna. Lekovita eterična ulja od smilja, slatkog pelina, mente, ruzmarina, lavande možete poručiti preko sajta I'm Immortel koji ostavljam u prvom pinovanom komentaru ispod ovog videa. Ukucajte kupon kod PROFA da ostvarite popust. Dobrodošli u još jedan šamanski podcast. Ovo je drugi deo u kom mi pomaže Franz Bardon. I sljedeća tema je telo koje sluša. Ako to do sada niste uradili, kliknite na subscribe da vidite i buduće emisije. Pre nego što krenemo na telo koje sluša, prvo samo da se podsjetimo šta smo pričali u prethodnom podcastu, jer su povezana. Može se ovaj gledati kao zasebna celina, ali preporučujem da pogledate prethodni podcast, čije ime je Vasiona je u vama. Samo da vidim. Svaki čovjek nosi u sebi Vasionu. Šamanski podcast. Preporučujem da taj video odgledate prvo, pa da onda pređete na ovaj. Ali svakako, kao što rekoh, zasebna je celina. Ono što smo posljednje obrađivali u posljednjem podcastu, kako da čovjek kontroliše svoje misli, kako da čovjek kontroliše svoje telo. Evo samo ćemo 2 vežbice pomenuti iz prethodne da bi nastavili sad na novo. Ogledalo duše i jedan jednostavan zadatak kako se kontrolišu sopstvene misli, da budeš ti u kontroli. Sedneš ili legneš udobno, zatvoriš oči, opustiš telo i samo posmatraš svoje misli. Ne pokušavaš da ih zaustaviš, ne pokušavaš da ih usmeriš, samo ih posmatraš i tako posmatrajući, kao neko ko stoji sa strane i gleda povorku ljudi koji prolaze ulicom. Tako ti posmatraš svoje misli. Ono što će svako ko ovo proba prvi put, svako će primetiti, kaže Bardon, koliko je u stvari bučan, misli će navirati jedna za drugom, brzinom kojom se to čoveku ranije retko dešavalo da primeti, jer je ranije bio potpuno utonuo u taj tok, a sada ga po prvi put posmatra sa distance. I Bardon je savjetovao da se ova vežba radi ujutru i uveče, počeo od nekoliko minuta i da se svakog dana produžava, sve dok čovjek ne bude u stanju da svoj tok misli
mirno posmatra, bez jednog trenutka ometenosti. Uvek. U početku par minuta, onda punih 10 minuta, ako je to moguće, kasnije se to već dešava samo po sebi. Još jedna vežba, ogledalo duše. Kako je izgledao zadatak? Čovjek uzima svesku, koju samo on sme da čita, i nju iskreno, u nju, bez ulepšavanja, bez izgovora, upisuje sve svoje mane. Sve ono čega se stidi, svaku slabost, svaku lošu naviku, svaku crtu karaktera koju ne bi želeo da drugi vide. Bardon je bio izuzetno strog po ovom pitanju, govorio je da čovjek mora biti bez milosti prema samom sebi. U ovom zadatku trebaš biti bez milosti jer je jedini način da se neka mana ispravi upravo taj da se prvo potpuno iskreno prizna da postoji. Samom sebi priznaš, što retko ljudi rade. Sada idemo na novo. Telo koje sluša. To je 16. tema. Dakle, uz ova dva vida rada na mislima i na duši, Bardon je tražio i treći, paralelni rad na telu. Jer, kako je već rečeno, verovao je da ni jedan od ova tri dela čoveka ne sme zaostajati. Znači, ovaj deo prvog koraka bio je u poređenju sa prethodna dva gotovo opušten. Tražio je jednostavne stvari, jutarnje umivanje hladnom vodom, kratku gimnastiku da telo ostane elastično i iznad svega svesno disanje. Tu dolazimo do jedne ideje koja je čak i danas iznenađujuće moderna. Bardon je govorio da čovjek dok udiše vazduh može svesno da utisne u taj vazduh jednu želju, jednu nameru, recimo želju za mirom, želju za zdravljem, za snagom, i da dok taj vazduh ulazi u pluća i krv, ta namera ulazi zajedno sa njim u svaki deo tela. To nije daleko od onoga što danas mnogi nazivaju svesnim disanjem ili disanjem ili disajnim vežbama za smirenje uma, samo objašnjeno jezikom jednog drevnog učenja, pre nego što je nauka uopšte počela da se time bavi na neki svoj način. Slično tome govorio je i o svesnom uzimanju hrane, da čovjek dok jede ne treba da čita, ne treba da razgovara o poslu, ne treba da mu luta, nego da jelo posmatra kao trenutak potpune pažnje, kao neki sveti čin, tokom kojeg se telu zajedno sa hranom predaje i namera sa kojom se jede. Da ti svesno jedeš, da osjećaš tu hranu, a obično ljudi to ne rade. Pa moram da priznam, ja sam počeo to da radim pomalo, ali se zavozam, pa pustim telo samo žvaće. Ali dosta puta onako samo se tu spustim, budem prisutan i osjećam hranu dok žvaćem. Idemo 17. tema. Tajna vode. Posljednja vežba prvog koraka, o kojoj je vredno reći nekoliko reči, jeste ono što je Bardon nazivao magijom vode. Iako bi ovdje možda bolje odgovarao izraz moć vode ili tajna vode, da se izbegne ona opterećujuća reč magija o kojoj smo pričali. Ljudi to doživljavaju na neki bezveze način. Ali, znaš šta, ovu Bardonovu knjigu sam ja tako nekako suzio, pojednostavio da svima bude jasno, da svi razumiju. Dakle, magija vode. Ideja je jednostavna, gotovo poetična, a Bardon je govorio da voda ima prirodnu sposobnost da upije u sebe ono što joj se sa jasnoćom i sa jasnom namerom preda, ono što joj se preda. Predložio je jednu vežbu koju svako može da proba, možda već večeras. Neka zamisli, evo recimo kada pere ruke ili lice, neka zamisli sa punom pažnjom da zajedno sa prljavštinom sa kože
U vodu otiče i sav njegov umor, sva njegova briga, sve što mu teško pada. I kada voda ode, neka zamisli da je zajedno sa njom otišao i taj teret. Ovo je u suštini jednostavna, ali moćna vežba usmerene pažnje, slična onim vežbama koje se i danas koriste u mnogim tehnikama opuštanja, samo obučena u jezik jednog starog učenja koje je verovalo da svaka stvar u prirodi, pa i obična voda, nosi u sebi neku vrstu žive snage. Sad, 18. tema. Druga skrivenost. Glas iz podruma. Kaže ovako. Nakon što je prvi korak potpuno usvojen, a Bardon je insistirao da to zaista mora biti potpuno, bez žurbe, čovjek polako da prelazi jedan pa drugi korak, znači sa prvog na drugi, koji se bavi jednom sasvim drugom, dubljom temom, ono što je Bardon nazivao tajnom podsvesti. Ovdje Bardon iznosi jednu ideju koja je za njegovo vreme bila izuzetno napredna i koja se na iznenađujući način poklapa sa onim što je otprilike u isto vreme u drugom delu sveta otkrivao i u onom drugom delu je otkrivao Carl Gustav Jung, o kome je bilo reči u prvim podcastima. Bardon je govorio da čovjek ima dva uma. Jedan je svesni um, onaj kojim čovjek misli, planira, donosi odluke i koga je čovjek naučio da posmatra i usmerava u prvom koraku. Ono što smo pričali, koncentracija misli, posmatranje misli. Drugi je podsvesni um koji deluje ispod površine, bez čovekovog znanja, a koji, kaže Bardon, treba posmatrati kao suprotnost svesnom umu, gotovo kao njegovog unutrašnjeg protivnika. Iz ove podsvesti, kaže on, dolaze sve one nepoželjne pobude, strasti, slabosti, iznenadna, neobjašnjiva raspoloženja, za koje čovjek ne zna odakle dolaze, a koja ga ipak snažno pokreću. Praktični zadatak drugog koraka bio je da čovjek nauči kako da tu skrivenu silu, umjesto da je ostavi da nekontrolisano deluje iz mraka, svesno usmeri ka nečemu korisnom. Ovo je Bardon nazivao autosugestijom, tehnikom kojom čovjek kroz ponovljenu, snažnu, jasnu misao, utisnutu u sebe sa punom verom, menja svoje navike, svoje strahove, svoje reakcije na dubljem nivou nego što to svesna volja sama po sebi može. Ovo je tako tačno, ja sam autogeni trening vežbao još kad sam imao 20 godina, a sada imam 48. Šalim se, sad sam u 40. Ovo se u suštini ne razlikuje mnogo od onoga što danas mnogi psiholozi i terapeuti nazivaju radom sa automatskim mislima ili sa dubokim uverenjima koja čovjek nosi u sebi, često bez svesti o tome. Razlika je samo u vremenu kada je ovo zapisano i u jeziku kojim je opisano. Kada čula postanu učitelji, 19. tema. Znači, treći korak koji zaokružuje ovaj deo priče, uvodi učenika u nešto novo, produbljivanje sposobnosti koncentracije. Ovog puta ne samo na misli, nego na svako pojedinačno čulo. Bardon je predlagao vežbe u kojima čovjek uzima jedan običan predmet, recimo sveću ili cvet, i usredsređuje na njega svu svoju pažnju. Prvo gledajući ga otvorenih očiju, a zatim zatvorenih očiju, pokušavajući da ga zamisli jednako jasno u svakom detalju, bojom, oblikom, čak i mirisom, kao da je i dalje pred njim. Ovo je jako moćna vežba, a ne znam jeste li nekad probali, a probajte,
Da držite fokus, recimo, na cvetu, na nekoj ruži ili bilo koji cvet ili bilo koji predmet, stavite daljinski upravljač ispred sebe ako nemate cvet. I samo se fokusirajte na njega i samo usmerite misli na njega i ni na šta više. Hoćete li izdržati 1 minut? Ajde, probajte. Da vidite koliko vam je pažnja u stvari poremećena. Svrha ove vežbe nije bila da se stvori neka čudna moć, nego nešto praktičnije. Da se ojača sposobnost imaginacije, sposobnost da stvori jasnu, živu sliku. Po volji, a ne samo kada mu se to slučajno dogodi. Bardon je smatrao da je ova sposobnost jasnog, namernog zamišljanja, temelj za sve ono što dolazi u narednim koracima, jer, kako je govorio, ono što čovek može jasno da zamisli sa punom verom i pažnjom, to je već napola i ostvario. Time su pokrivena prva 3 koraka Bardonovog puta: kontrola misli, tajna podsvesti i produbljivanje čula kroz koncentraciju. Svaki od ovih koraka, kako je i sam Bardon upozoravao, zahteva vreme, nedelje, ponekad i mesece strpljivog vežbanja pre nego što se pređe na sledeći. Evo ovako. Ono što vredi poneti sa sobom, radim regresije, moram da se pohvalim. Jako uspešno radim regresije. Evo, sinoć sam radio sa jednom ženom, pa kao da li hoće, pa da li neće, pa je rekao sve u redu sa vama, mislim, jel biste htjeli nešto da menjate? Pa sad ja baš i ne bi, rekao onda sve u redu, onda ako ništa ne želite da menjate u svom životu, onda nema potrebe, mislim. Pa dobro, ali kakav je vaš osjećaj? Moj osjećaj je da biste se dobro isplakali, da bi se tu svašta promenilo. Da bi se tu svašta razmrdalo i razmrsilo. Ali nema veze ako vi, mislim, osjećate da nemate šta da menjate. Mislim, meni se onako tad nije radilo, znaš. Kažem, stvarno, samo ste trebali mi kažete da prosto sa prijateljima sam nešto, pa da ne dolazim kući da ovo. Ali nema problema, mislim, nećemo raditi. Ma dobro, ajde da odradimo. A bilo je sat i 15 minuta. Od tih sati i 15 minuta, Boga mi, bilo je 50 minuta plakanja. Ali kvrc, da vidiš šta se tu sve dogodilo. Mislim, koliko je njoj po završetku bilo lakše i koliko uvida je imala. Kako sebe muči bez veze nekim stvarima. I kako strahove koje je imala sada više nisu ti strahovi. Ja sam učio stvarno učio sam samouk sam, radio sam i NLP i svašta nešto. I taj autogeni trening, svašta sam ja tu nešto radio na sebi i oko sebe, a sada sam imao u Zagrebu ja mislim, najsjajnije učitelje iz tog domena hipnoze. Reći ću, to je Josip Jelić, to je top. Svašta sam tu naučio. Pa eto, tako. Ko je zainteresovan za regresiju, može se javiti na mail zoviprofu@gmail.com. Ima dole u opisu videa. Dakle, sve ove vežbe, produbljivanje čula kroz koncentraciju, svaki od ovih koraka zahteva nedelje, ponekad i mesece strpljivog vežbanja pre nego što se pređe na sledeći korak. Ono što vredi poneti sa sobom, ako se ništa drugo ne zapamti, jeste sledeće. Pre nego što čovek pokuša da promeni svet oko sebe, mora prvo da upozna i da počne da vlada svetom u sebi, svojom skrivenom podsvešću.
to je istina. Ne možeš ti da menjaš stvari iz polja ako pre toga malo ne promeniš sebe. Tek kad ti promeniš unutra sebe u svojoj svesti i podsvesti, tek tad se događaju čuda s polja. Ja? Sada pomeramo malo priču ka nečemu novom, ka tome kako se skuplja i kako se usmerava unutrašnja životna snaga i kako se ta snaga kada se jednom skupi, kako se ta snaga može uputiti napolje ka drugima u službi isceljenja i u službi dobra. 20. tema. Telo kao prazan sud. Bardon je predložio jednu vežbu koja na prvi pogled zvuči neobično, ali koja, kada se objasni, postaje sasvim razumljiva. Traži od svog učenika da zamisli sopstveno telo kao prazan sud. Zatim, kroz disanje, kroz duboke, mirne udahe, učenik zamišlja da tim vazduhom zajedno sa svakim udahom u telo ulazi jedna od 4 sile o kojima smo govorili ranije. Recimo sila vatre, ili vode, ili vazduha, ili zemlje. Ali sa svakim od udaha, recimo, ulazi jedna od tih sila. Aj sad uzmemo vatru. Sa svakim novim udahom ta sila se u zamišljanju, u mislima, u imaginaciji, sve se više nakuplja u telu, sve dok učenik ne osjeti gotovo fizički njeno prisustvo. Toplotu ako je reč o vatri, hladnoću ako je reč o vodi, lakoću ako je reč o vazduhu, težinu ako je reč o zemlji. To Bardon naziva punjenjem ili nakupljanjem sile. I on je bio veoma jasan po jednom pitanju. Posle svake ovakve vežbe, sila mora na isti način biti vraćena napolje. Izdisanjem, tako da u telu ne ostane ništa od tog naboja. Nikada, upozoravaju, ne treba ostati napunjen u svakodnevnom životu, jer to remeti prirodnu ravnotežu i može doneti nervnu napetost. Ono što je vredno primetiti jeste koliko je ova vežba u suštini jednostavna disciplina. Disciplina imaginacije kroz disanje. Nešto što bi danas mogli ljudi da prepoznaju u tehnikama vizualizacije koje se koriste u modernoj psihologiji, recimo u psihologiji sporta ili u tehnikama opuštanja. Bardon je pola veka pre nego što su ove tehnike postale poznate širom sveta opisivao gotovo istu stvar, samo drugim jezikom i u kontekstu drevnog učenja o elementima. 21. tema. Kada telo počne da diše kao duša. Znači, nakon što naučiš da puniš celo telo jednom silom, učenik prelazi na finiji zadatak. Da nauči da svaki pojedinačni deo tela, svaka ruka, svaka noga, pa čak i svaki unutrašnji organ diše na isti način, nezavisno. Bardon je ovo smatrao izuzetno važnom veštinom, jer ona, kaže on, otvara vrata za nešto veoma praktično, za sposobnost da se kasnije ta ista snaga usmeri direktno u bolestan deo sopstvenog tela ili u telo drugog čoveka, kako bi mu se pomoglo. Ovdje Bardon otvoreno govori o veštini isceljivanja, polaganjem ruku u praksi koja postoji, pod različitim imenima, u gotovo svakoj tradiciji sveta od najstarijih vremena do danas. Objašnjava ovo jednostavno, bez tajanstvenosti. Čovek koji je naučio da svesno sakupi i usmeri ovu unutrašnju snagu u svoje ruke, može tu snagu preneti kroz dodir drugom čoveku kome ta snaga nedostaje. Ovo ne znači da se ovim zamenjuje lekarska pomoć, niti da svako ko proba ovu vežbu
treba da odustane od medicine, ali Bardon je verovao, kao i mnogi lekari i pre i posle njega, da postoji nešto istinito u ideji da čovek može kroz dodir, kroz nameru, kroz pažnju uticati na dobrobit drugog čoveka na način koji nauka tek počinje da razume. Tek počinje. 20. tema. 22. izvinite. Snaga koja se šalje napolju. Napolje. 5. korak o kome ćemo sada pričati, uči nešto novo. Kako se sakupljena unutrašnja snaga ne zadržava samo u telu, nego se svesno projektuje, šalje napolje ka izabranom cilju. Bardon je ovo objašnjavao kroz jednu jednostavnu sliku. Kaže da čovek kada dovoljno napuni svoje telo i naročito svoje ruke tom unutrašnjom snagom, može tu snagu usmeriti poput zraka svetlosti iz baterijske lampe ka bilo kom cilju koji poželi ka drugoj osobi, koji je potrebna pomoć, ka predmetu koji želi da napuni nekom namerom, ka udaljenom mestu koje želi da dosegne svojim mislima. Ovo je u suštini srž onoga što je u mnogim tradicijama nazvano isceljujućim ili blagosiljajućim dejstvom, a to je sposobnost da se kroz jasnu nameru i sakupljenu unutrašnju snagu utiče na svet izvan sopstvenog tela. Bardon je bio posebno oprezan po jednom pitanju koje vredi ovdje naglasiti jer nosi važnu moralnu poruku. Govorio je da ova snaga, kao i svaka druga sila o kojoj smo pričali u ovim učenjima, nije ni dobra ni zla sama po sebi, nego postaje ono što od nje napravi čovek koji je koristi. Onaj koji je koristi da pomogne, da isceli, da podrži, čini dobro delo. Onaj ko bi pokušao da je zloupotrebi, da naškodi drugome, kaže Bardon, kršio bi samu suštinu ovog učenja. I po zakonu uzroka i posljedice, o kome smo već pričali, taj čovjek sam bi snosio posljedice takvog zloupotrebljavanja. Nemoj da se igrate. 23. tema. Prenošenje svesti u sitnicu i u ogromno. 5. korak nosi jednu izuzetno neobičnu, gotovo poetičnu vežbu koju Bardon opisuje sa velikom pažnjom. Predlaže učeniku da pokuša kroz duboku koncentraciju da prenese svoju svest, svoju pažnju u neki sasvim mali predmet. Recimo u zrno peska ili u list biljke. I da pokuša da zamisli kako izgleda svet iz te sitne tačke gledišta. A zatim, potpuno suprotno, predlaže da učenik pokuša da prenese svoju svest u nešto ogromno, u planinu, u oblak, u samo nebo i da pokuša da oseti prostranstvo, veličinu iz te druge, ogromne perspektive. Ovo sam sve ja radio baš davno. Zanimljivo. Svrha ove vežbe, kaže Bardon, nije zabava niti čudo. Svrha je da čovjek nauči nešto duboko o samoj prirodi svesti. Da ona nije zarobljena isključivo u granicama sopstvenog tela, nego da uz dovoljno vežbe može da se pomeri, da promeni perspektivu, da oseti svet iz ugla koji je potpuno različit od uobičajenog. Mislim da sam to radio još dok sam čitao Castanedu baš jako davno. Ova vežba, čak i onima koji je nikada ne bi probali u punom obliku, kako je Bardon opisuje, nosi jednu korisnu poruku i to samo kao ideja. Svako od nas je ponekad zarobljen u sopstvenoj, uskoj perspektivi i zarobljen je nekim problemom. Zaokupljen je problemom.
sama pomisao da se pokuša sagledati taj isti problem iz sasvim druge tačke gledišta, kao da se posmatra iz distance, iz daljine, ili obrnuto, iz najsitnijeg detalja, to može i bez ikakve duboke meditacije da donese jedno potpuno novo razumevanje. 24. tema, buđenje unutrašnjeg vodiča. 6. korak sa kojim se ovaj deo zaokružuje uvodi jednu temu koja se ranije u ovom podcastu, ranije u prethodnim podcastima već smo pričali o tome. Kada je Carl Gustav Jung govorio o Naskapi Indijancima i o onome što su oni nazivali velikim čovekom u srcu. Bardon na svoj način u ovom koraku uči učenika kako da postane svestan sopstvenog duha, onog najdubljeg besmrtnog dela, što mnogi nazivaju dušom, pa se mešaju. Neki kažu za duh da je ličnost, karakter, emocije i to, a duša je taj besmrtni deo. Pa, kaže ovako, Bardon na svoj način uči učenika kako da postane svestan sopstvenog duha, onog najdubljeg besmrtnog dela sebe o kome smo već pričali, i kako da nauči da deluje iz tog dubljeg mesta umesto isključivo iz površnog svakodnevnog uma. Objašnjava da je duh, iako uvek prisutan, često potpuno zasenjen bukom svakodnevnih misli, briga, želja. Zadatak ovog koraka je da se ta buka utiša dovoljno da čovek oseti makar na trenutak prisustvo tog dubljeg, mirnijeg, mudrijeg dela sebe. Bardon je verovao da svaki čovek kada jednom uspostavi ovu vezu sa sopstvenim duhom, počinje da prima jasnije unutrašnje vođstvo. Ne kroz glasne dramatične znake, nego kroz tihe, jasne unutrašnje slutnje, koje, ako se čovjek nauči da ih prepozna i da im veruje, postaju pouzdan vodič kroz život. Ovo je u suštini ista ona ideja o kojoj smo pričali kada se pričalo o Naskapi lovcima i njihov veliki čovjek u srcu. Ideja da svaki čovjek duboko u sebi nosi izvor mudrosti koji nadilazi njegov svakodnevni ograničeni um i da je zadatak duhovnog rada u suštini samo to, utišati buku dovoljno da se taj dublji glas čuje. Sa jednom osobom sam ovako prekinuo tu vrstu odnosa. Igrali smo se igru istina izazov. Naizgled ništa neobično. I u toj igri samo mi je odjednom došla ta spoznaja, ali nevjerovatno ne može to ni objasniti. Samo sam mnogo dublje video da postoji neka nelagoda između nas dvoje i samo sam prosto rešio. To bi protumačili ovaj ludak, ovaj ovako, ovaj onako. Ne, ja tu osobu volim, ali ne želim da imam tu vrstu komunikacije. To je to. Znači, treba da slušamo taj dublji glas, tu intuiciju. Time su pokriveni koraci
4 koraka i 5 i 6 toga Bardonovog puta, sakupljanje unutrašnje snage, njeno slanje napolje ka drugima, pomeranje svesti van uobičajenih granica tela, zamisliš da si list, da si u listu, pa da je tvoja svest u planini, i buđenje veze sa sopstvenim duhom. Zajednička nit svih ovih koraka jeste jedna jednostavna, ali duboka poruka. Čovjek nosi u sebi mnogo više snage nego što mu se u svakodnevnom životu to čini. Ta snaga, kada se prepozna, sakupi i svesno usmeri, može poslužiti ne samo njemu samom, nego i drugim oko njega. Sada priča prelazi na jednu od najosjetljivih i za mnoge najuzbudljivijih tema celog ovog učenja, na razvoj onoga što je Bardon nazivao vidovitošću. Znači, sad ćemo pričati o vidovitosti. I kad sam pomenuo vidovitošću, ovdje je bilo 33.33. Neverovatno. Govorit ćemo o vidovitosti i na iskustvo napuštanja sopstvenog tela, poznato u mnogim duhovnim tradicijama sveta pod različitim imenima, a o tome će biti reči ovdje i pažljivo i odgovorno ćemo o tome pričati, jer je to tema koja zaslužuje poseban oprez. Ajmo. Znači, 25. tema. Šta je to vidovitost? Bardon je posvetio veliku pažnju razjašnjavanju te teme oko koje postoji mnogo zabuna. Tema vidovitosti, sposobnosti da se unutrašnjim okom opazi ono što obično oko ne može da vidi. Bio je izuzetno oprezan i za to vreme iznenađujuće kritičan prema mnogim rasprostranjenim idejama o ovoj temi. Jasno je razlikovao nekoliko vrsta ovog iskustva. Prva, kaže on, jeste prava urođena sposobnost koju neki ljudi nose sa sobom prirodno, bez potrebe za posebnim naporom. I ovo je po njemu redak dar. Znači, neki ljudi to imaju prirodno. Dobili su dar. Ja sam ih upoznao mnogo. Mnogo ljudi koji imaju razne oblike darova, nevjerovatno. Ovi isceljuju, ovi ovo, ovi ono. Znaš, pa ne uspe baš uvek, pa ne vidi baš uvek i tako. Ali, Boga mi, vidim ja da on ima tu sposobnost. Pa ispitao sam sve to na sebi, čoveče. Dobro. Druga vrsta, znači ovi imaju prirodno urođen dar. Druga vrsta ljudi je ona koja nastaje kao posljedica šoka, bolesti ili traume. Bardon je ovu vrstu smatrao opasnom i nepoželjnom jer je, kaže on, znak psihičke neravnoteže koji često vodi ka daljem narušavanju zdravlja, a ne ka istinskom uvidu. Treća vrsta, na koju je posebno oštro upozoravao, njih je upozoravao da izbjegavaju to. Treća vrsta jeste ona izazvana raznim opojnim supstancama. Bio je nedvosmislen. Ovakav put, kaže Bardon, ne vodi mu ka mudrosti, nego ka zavisnosti i šteti umu, telu i duhu podjednako. Da. Ne mora ayahuasca, može čak i rakija. Kad se dovoljno usredotočiš, može pomoći. Nevjerovatno. Ali stvara zavisnost. Nije dobro. Prava vidovitost kojoj je posvetio svoje učenje jeste ona koja se razvija postepeno, prirodno, kao posljedica strpljivog rada na sebi, opisanog u prethodnim koracima, kao nus proizvod dubljeg unutrašnjeg razvoja, a ne kao cilj kome se juri prečicom. Zatim, 26. tema. Unutrašnje
oko koje se otvara polako. Kada je reč o samoj praksi, Bardon je predlagao vežbe koje deluju gotovo skromno u poređenju sa dramatičnim očekivanjima koje mnogi imaju u ovoj temi. Osnovna ideja bila je ta da čovek kroz produbljenu koncentraciju i imaginaciju, o kojoj je bilo govora malo pre, da pokuša da vidi unutrašnjim okom ono što fizičko oko ne može da dosegne. Udaljena mesta, skrivene stvari ili suptilnije nivoe stvarnosti o kojima je ovo učenje govorilo, poput bića vezanih za pojedine elemente. Bardon je bio realan po pitanju vremena potrebnog za ovo. Nije obećavao brze rezultate, govorio je da ova sposobnost kod većine ljudi sazreva postepeno, kroz mesece i godine strpljivog rada i da svaki pokušaj da se ona isprovocira na silu pre nego što je za to spreman, može doneti zbrku umjesto jasnoće. 27. tema, iskustvo koje mnogi poznaju pod drugim imenima. Dakle, 8. korak Bardonovog učenja posvećen je onome što je on nazivao napuštanjem tela. Iskustvu u kojem svest, makar privremeno, deluje nezavisno od fizičkog tela. Ovo iskustvo pod različitim imenima poznaju gotovo sve duhovne tradicije sveta, šamanska putovanja o kojima je često bilo reči i na ovom podcastu. Mnogi mistici u različitim religijama opisivali su trenutke kada su osjećali da im se duh odvaja od tela tokom duboke molitve ili meditacije. Savremena istraživanja svesti mnogo kasnije počela su da ozbiljno proučavaju slična iskustva kod ljudi u kratkoročnim graničnim stanjima. Pa i kod mene je bilo na onim mašinama kod Gorana Marjanovića. Ona ultrasenzibilna vaga, gde stavili su mi pa su me merili šta se događa sa moždanim talasima. Kad se promenila frekvenca, izgubio sam negde oko 11 grama na toj vagi. Za par minuta. Za 2-3 minuta. Bardon je predlagao veoma postepen, pažljiv pristup ovoj temi. Prva vežba koju je predlagao bila je gotovo jednostavna. Sedeti ispred ogledala, dobro upamtiti sopstveni odraz, zatim zatvoriti oči i pokušati da se taj odraz jednako jasno zamisli. A potom, kroz imaginaciju, preneti svoju svest u taj zamišljeni odraz i pokušati da iz njegove perspektive posmatraš sopstveno telo koje sedi u fotelji. To je, naglašavao, samo uvodna pripremna vežba, čiji je cilj da nauči kako da posmatra sopstveno telo sa strane u imaginaciji pre nego što se pokuša bilo šta dublje. Sad, 28. tema. Mm. 28. tema. Zašto se ovome ne treba prilaziti bez pripreme? Znači, tu vredi ponoviti i malo produbiti ono upozorenje od ranije, jer ga i sam Bardon nekoliko puta ponovio u ovoj svojoj knjizi. Rekao je da odvajanje svesti od tela, ako mu se pristupi naglo, bez prethodne discipline uma, opisane u ranijim koracima, može kod nekih ljudi izazvati ozbiljnu zbunjenost, pa čak i psihičku nestabilnost. Zbog toga je izričito savjetovao da niko ne pokušava ove vežbe pre nego što potpuno strpljivo usvoji sve što je opisano u prethodnim koracima.
Ovo je važna, odgovorna poruka koju vredi preneti jasno. Dakle, duhovni razvoj, kakav god put čovek da odabere, duhovni razvoj nije trka. Nije takmičenje ko će brže doći do najdramatičnijih iskustava. Onaj ko pokuša da preskoči korake, upozorava Bardon, ne štedi vreme, nego ga gubi, jer će se pre ili kasnije morati vratiti i nadoknaditi ono što je preskočio. Često uz nepotrebne teškoće koje je mogo izbeći strpljenjem. 29. tema. Šta ovo iskustvo zapravo nudi? Znači, da kažemo nešto o svrsi ovog dela učenja, jer ona nije, kako bi se moglo pomisliti, neka puka radoznalost ili traganje za uzbuđenjem. Bardon je govorio da čovek koji nauči da svoju svest, makar privremeno, pomeri izvan uobičajenih granica tela, stiče nešto mnogo dublje od zanimljivog iskustva. Stiče, kaže on, stiče čvrsto lično uverenje da nije samo svoje telo. Da nije on samo to svoje telo, nego da postoji nešto u njemu što nadilazi granice kože i kostiju. Ovo uverenje, kada se jednom stekne, kaže Bardon, menja čovekov odnos prema strahu, prema gubitku, prema samoj smrti, na način na koji nikakvo teoretsko razmišljanje o tim temama ne može da nadoknadi. I baš to je kroz svo ovo učenje i bio pravi cilj. Ne sabiranje čudesnih moći radi njih samih, nego produbljivanje razumevanja sopstvene prave prirode, korak po korak, sve dok strah od najvećih pitanja, od najvećih postojanja, ne ustupi mesto mirnom, čvrstom znanju. Ovim su dotaknute dve od najosjetljivijih i za mnoge najzanimljivijih tema celog Bardonovog učenja, a to je razvoj unutrašnjeg oka i iskustvo napuštenja tela. Namjerno smo to pažljivo obradili sa jasnim upozorenjima, kakva je i sam autor izneo, jer ove teme zaslužuju ozbiljnost, a ne senzacionalizam. Sada se priča zaokružuje posljednjim delom, dakle, bit će reči o posljednja dva koraka Bardonovog puta, o onome što je nazivao svetim ogledalom i talismanima, o susretu sa idejom Boga na kraju ovog puta i o poruci kojom je sam Bardon završio svoju knjigu, poruci koja na kraju sažima sve ono što je ovaj čitav put od samog početka pokušavao da nauči. 30. tema, ogledalo koje pokazuje više od odraza. 9. korak Bardonovog učenja uveo je jedan predmet koji je u mnogim starim tradicijama smatran svetim ogledalom. Ne obično ogledalo koje visi na zidu, nego ono što je Bardon nazivao svetim ili unutrašnjim ogledalom. To je alat koji, kaže on, kada se koristi sa dovoljno razvijenom koncentracijom i unutrašnjim okom, o kome smo već pričali, može poslužiti kao prozor ka dubljim slojevima stvarnosti. Ovdje je važno biti jasan i ne dozvoliti da ovo zvuči kao poziv na praznoverje. Bardon nije govorio o ogledalu kao o čarobnom predmetu koji sam po sebi nešto čini. Govorio je da je ogledalo samo pomoćno sredstvo, korisno tek onome
koja je kroz sve prethodne korake već razvio sopstvenu unutrašnju sposobnost koncentracije i vida. Bez te unutrašnje pripreme, upozoravao je, ogledalo je samo komad stakla i niko ne treba da očekuje čuda od predmeta bez rada na sebi koji stoji iza njegove upotrebe. 31. tema, predmet koji nosi nameru. Dakle, isto u ovom delu učenja, Bardon govori o onome što je nazivao talismanima, predmetima u koje čovjek kroz koncentraciju i ponovljenu jasnu nameru utisne određenu snagu ili želju, slično onome kako je u ranijim koracima učio kako da vodu ili hranu ispuni namerom. Ideja talismana postoji i u gotovo svakoj kulturi sveta pod različitim imenima. Amajlije, zapisi, sveti predmeti, krstići, mislim, u crkvama, otko znam. Ili kad se blagosilja nešto, neka ikona, pa i to je neki talisman isto, neki predmet, neka amajlija za koju ljudi smatraju da im donosi određenu energiju, jel? Evo, ja sam skoro dobio majicu koja je ležala na pokrovu svetog Vasilija Ostroškog. A znam da ću ići sad za jedno 7-8 dana, 9. Tamo, kod svetog Vasilija, na Ostrogu. Mislim, Bože zdravlje, sve bude okej, idem. Eto, šta je talisman? Pa tu majicu što sam dobio, ona bila tu, ovaj sveštenik, i tako. Ja mislim da ima tamo energija. Tako sam čuo od ljudi koji su bili, a koji stvarno imaju jak i senzibilitet. Baš dobro, baš jako osjećaju stvari. Ideja talismana postoji u gotovo svakoj kulturi sveta pod različitim imenima. Amajlije, zapisi, sveti predmeti koje ljudi nose uza sebe za zaštitu ili sreću. Bardon ovoj ideji pristupa bez neke tajanstvenosti, objašnjavajući kao prirodnu posljedicu svega što je učeno u prethodnim koracima. Ako je čovjek naučio da svojom pažnjom i namerom utiče na sopstveno telo, na vodu, na vazduh koji udiše, onda, kaže on, na isti način može tu istu nameru preneti na predmet koji zatim nosi sa sobom kao podsjetnik i nosilac te namere. Važno je, kaže Bardon, razumeti, sad pitanje koliko sveštenici koji rade u crkvi, koliko je njima dostupno ovakvo znanje. Jer oni se mole, kroz molitvu mislim da može svašta se postigne. Možda neko od njih ima prirodno taj dar, mada mislim da su takvi retki. Ali retko ko je na ovaj način došao do nekih dubljih spoznaja. Ali ima izuzetaka, ja bih rekao da. Važno je, kaže Bardon, razumeti da snaga nije u samom predmetu, nego u čoveku koji ga je sa punom pažnjom i vežbom ispunio tom namerom. Predmet je samo sud. Izvor je uvek u čoveku. I 32. tema, posljednji korak i susret sa najvišom idejom. 10. posljednji korak Bardonovog puta nosi jednu posebnu težinu jer predstavlja vrhunac svega što je do sada rečeno. Ovdje Bardon govori o postepenom približavanju onome što je nazivao najvišom idejom Boga. Ne kao dogmi određene religije, nego kao krajnjem cilju celog puta samospoznaje. Bio je izričito jasan po jednom pitanju koje vredi ovdje posebno naglasiti, da svaki čovjek na ovom putu ima potpunu slobodu da toj najvišoj ideji priđe kroz sopstvenu veru,
bilo da je hrišćanin, musliman, budista ili pripadnik bilo koje druge tradicije. Put je, kaže on, uvek isti u svojoj suštini. Samo se ime na kraju puta razlikuje od čoveka do čoveka. Taj posljednji korak u praktičnom smislu sastojao se od produbljene meditacije o svojstvima koja čovek pripisuje najvišoj božanskoj ideji, svemoći, sveznanju, večnoj ljubavi, pravdi, sa ciljem da se kroz dugotrajno strpljivo približavanje tim idejama čovekova sopstvena duša postepeno menja, oplemenjuje, približava se onome čemu se divi. Bardon je ovdje izneo jednu misao koja je u suštini srž cele njegove knjige. Rekao je da cilj ovog puta, nije da se čovek udalji od svog svakodnevnog života i religije koju možda već ima, nego da tu veru, kakva god da je, produbi, oživi, učini stvarnijom, ličnijom, iskustvenijom, umjesto da ostane samo nekakav spoljašnji obred, ili da ostane samo nekakvo nasleđeno uverenje. 33. tema. Narod koji živi u zemlji, vodi, vazduhu i vatri. I pre nego što stignemo do same posljednje poruke ove knjige, vredi ispričati još ovu stvar koju je Bardon opisivao u svom posljednjem koraku, jer je toliko živopisna da zaslužuje da bude ispričana kao priča, a ne samo pomenuta tako uzgred. Bardon je verovao da su ona 4 elementa o kojima smo pričali u prvom delu podcasta gdje je Bardon, pomenuo sam, da je ceo čovek je vasiona, tako se zove. Bardon je verovao da su ona 4 elementa o kojima je bilo toliko reči u ovoj priči naseljena bićima koja im pripadaju i koja je opisivao sa istom ozbiljnošću sa kojom je opisivao i sve ostalo u svojoj knjizi. Ne kao izmišljena stvorenja iz bajke, nego kao stvarne stanovnike jednog nevidljivog sveta. U elementu zemlje, govorio je, žive mala bića koja narod odavno naziva gnomima ili zemljanim vilenjacima. Opisivao ih je kao niska stvorenja sa dugim bradama, sa malim svetiljkama koje nose sa sobom kroz podzemnu tamu kako bi pronašla svoj put. U elementu vode žive bića koja je narod kroz vekove nazivao vodenim vilama ili nimfama, stvorenja vezana za reke, jezera, izvore. U elementu vazduha žive bića koje je narod nazivao vilama vazduha, lakim, brzim, nestalnim, baš kao i sam vazduh iz koga su po ovom učenju sazdana. A u elementu vatre žive bića koje je narod u različitim krajevima sveta nazivao salamandrima, stvorenjima vatre koja žive u plamenu, baš kao što riba živi u vodi. Bardon je bio veoma jasan po jednom pitanju koje ovdje vredi preneti pažljivo. Ova bića, kaže on, nisu ni dobra ni zla i nemaju besmrtan duh kakav ima čovek. Njihov život po njegovom učenju traje mnogo duže od ljudskog, ali se na kraju jednostavno vraćaju u onaj element kome pripadaju. Kao kap koja se vraća u okean iz koga je i potekla. Znači, nemaju besmrtan duh, ali život im traje mnogo duže od ljudskog. Ono što je posebno zanimljivo i vredno prenošenja jeste Bardonovo objašnjenje zašto se ova bića kroz istoriju tako često pojavljuju u narodnim pričama, u bajkama, predanjima, kod naroda koji nikada nisu bili u dodiru jedni sa drugima. I njegovo objašnjenje bilo je jednostavno zato što su ta bića, kaže on, stvarna i zato što ih je kroz istoriju, makar po neki čovek u trenutku posebne osjetljivosti ili kroz posebno razvijeno unutrašnje oko, o kome smo već pričali, uspeo da nazre i da tu priču prenese dalje iz pokolenja u pokolenje
sve dok nije postala ono što danas nazivamo bajkom. Bilo da čovjek ovo prihvati doslovno kao stvarna bića ili simbolički kao slikovit način govora o silama prirode koje čovjek ne može u potpunosti da razume, sama slika je lepa i nosi jednu poruku vrednu razmišljanja. Svet je prema ovom drevnom učenju mnogo naseljeniji, mnogo življi nego što savremeni čovjek okružen betonom i ekranima obično pomišlja. Pa da. Kad sam bio mali, imao sam, da li je to Isusova glava ili nešto tog tipa čoveka sa bradom, otko znam, tad nisam ni znao šta je to. Da li je Isus, da li je, otko znam. Koji je, brate, blještao, ja sam onako ležao, on je blještao sav tu. I vibrirao i ja sam se prepao. Jer sam li sanjao, nisam, doživljaj je bio užasno jak. Onda sam vidio ženu kako je odletela. Tako na prozoru. Na nečemu je letela. Poput metle, otko znam. Bio sam klinac. A kao odrastao, sa 19-20 godina sam vidio čoveka koji je nestao. To je bilo, tu se prepao. Trčao sam kući sprint, onda sam ispričao mojima, naš sin nije lud. On se negde sakrio, on pao u šahtu, on skoči u žbunje. Ja kažem, dobro, ajde, više ne objašnjavam. Ali da, tad sam počeo da istražujem sve ovo. Da čitam o podsvesti, psihologija, ezoterija i tako svašta. Autogeni trening. Tad sam ušao sve to. A jedna prijateljica moja kao mala, došla joj je Lija i uhvatila je za gušu i vukla je. I ona je vrištala i oni su vidjeli kako dete se pomera, onako. Kao ide na nogice, ali kao da ga nešto pomera. Pa smire ozio muhotepač, onako. Vidiš, nema ništa, zašto vrištiš? Tata, a mama kaže, ma pusti dete, čekaj, i ona ovako uhvatila. Ona je bila mala, možda 2-3 godine. Svašta deca mogu da vide. 34. tema. Čovjek koji razgovara sa nebom. Bilo je već ranije u ovoj priči pomenuto da je Bardon verovao da čovjek koji dovoljno duboko ovlada elementima u sebi može uticati i na elemente van sebe, na samu prirodu. Vredi se na trenutak zadržati na ovoj ideji jer je jedna od najsmelijih u celom njegovom učenju. Govorio je da čovjek koji nauči da projektuje, da šalje napolje silu vode, može u dovoljnoj meri, ovladavši tom veštinom, privući vlagu iz vazduha i podstaći kišu u vreme suše. I obrnuto, da čovjek koji ovlada silom vatre i vazduha može uticati na to da se oblaci razgrnu. Kako su stari šamani prizivali kišu, tako što su u sebi izazivali osjećaj da kiša, nisu molili, molim te Bože da pada kiša, ili molim te kišo padaj. Ne, nego su imali u sebi samo razvijali osjećaj kao da kiša već pada. Ona je tu i ona pada sada. Ovo, priznaje i sam Bardon, zvuči neverovatno modernom, obrazovanom čoveku, gotovo nemoguće, ali je odmah dodao jednu važnu napomenu koju vredi preneti sa istom pažnjom kojom ju je i on izneo. Rekao je da ove sposobnosti nisu cilj ovog puta, nego samo, kako je on to nazvao, usputni proizvod nečega mnogo dubljeg, mnogo važnijeg unutrašnjeg rada i jednog oplemenjivanja karaktera, sjedinjenja sa dubljim delom sebe. Upozoravao je da niko ne treba da krene ovim putem tražeći moć nad vremenom,
ili nad bilo čime drugim. Ili neku drugu vidljivu moć kao krajnji cilj. Onaj ko to učini, kaže, gotovo sigurno neće uspjeti, a čak i kada bi uspio, ta moć bi mu bez odgovarajuće unutrašnje zrelosti verovatno bi mu mnogo naškodila nego što li bi mu pomogla. Ova ideja o čoveku koji kroz duboko poznavanje samog sebe počinje da osjeća povezanosti sa širom prirodom oko sebe, nije uostalom ni čudna, ni nova. Svaki iskusan baštovan, svaki ribar, svaki planinar poznaje onaj osjećaj kada nakon godina provedenih u prirodi počne da osjeća vreme pre nego što ono dođe, promjena vremena, oblaci ili šta. Da prepoznaje znake koje i drugi ne primećuju. Bardon je ovo isto osjećanje samo doveo do njegove najdublje, najrazvijenije moguće forme. 35. tema. A kako izgleda jedna večer vežbanja? Da bi sve ovo što je do sada rečeno postalo malo opipljivije, vredi na trenutak zamisliti kako bi, recimo, izgledala jedno obično veče u životu čoveka koji ozbiljno prati ovaj put, onako kako ga je Bardon opisao. Taj čovjek bi posle večere pronašao mirno mesto u svom domu, gdje ga niko neće ometati, seo bi udobno, ispravio kičmu, opustio ramena. Prvo bi nekoliko minuta samo posmatrao svoje misli, ne boreći se sa njima, samo ih beležeći, kao posmatrač sa strane. Zatim bi, ako je taj dan predviđen za rad na disanju, počeo da diše polako, duboko, zamišljajući da sa svakim udahom u sebe uvlači jednu od te 4 sile, možda mirnu, hladnu snagu vode, ako je taj dan bio pun vatre, žurbe, nemira. Kako bi tom silom uravnotežio prekomernu vatru koja ga je tog dana gonila od zadataka do zadataka. Poslije toga uzeo bi svoju svesku, onu koju niko drugi ne sme da čita, i u tišini zapisao bi jedno zapažanje o sebi, možda trenutak kada je tog dana izgubio strpljenje bez pravog razloga, i pokušao bi iskreno da razume odakle je taj bes došao i kojoj od 4 sile pripada. Na kraju prespavanja možda bi izgovorio u sebi jednu jasnu, kratku rečenicu, nešto poput sutra ću biti strpljiviji. Ja ne bi to tako. Rekao bi ovako, sutra sam strpljiviji. Ili samo bih rekao, strpljiv sam. Momentalno, strpljiv sam. Kao autosugestija. Ponavljajući je nekoliko puta sa punom pažnjom, puštajući da ta misao potone duboko ka onoj tajnoj podsvesti u kojoj ranije smo pričali, kao seme koje se sadi u plodnu zemlju sa verom da će vremenom niknuti. To nije dramatičan, spektakularan prizor, nema tu ni munja, ni čudesnih pojava, ima samo jednog čoveka u tišini sopstvenog doma koji jedno veče za dan za danom, veče za večetom, večer za večerom, korak po korak gradi nešto u sebi što se ne vidi s polja, ali što sa vremenom, kako je Bardon verovao, menja sve. Upravo to je možda najvažnija stvar koju treba razumeti u ovom celom putu. On ne izgleda kao nešto veliko u trenutku kada se radi, izgleda kao niz malih, tihih, neprimetnih koraka, ali kao što kap vode kroz dovoljno vremena može da izdrobi kamen, kao što to kap vode može, kap po kap može da izdrobi kamen. Tako i ovi mali koraci, ponovljeni sa strpljenjem, mesecima i godinama, prema ovom učenju,
oblikuju čoveka iznutra na način koji ni jedan nagli, dramatičan potez nikada ne bi mogao. 36. tema. Šta autosugestija zaista znači? Vredi se vratiti, vredelo bi nam se vratiti na trenutak malo dublje u onu tehniku koja je ranije pomenuta. Tehniku koju je Bardon nazivao autosugestijom, jer je ona od svih koje je ovo učenje ponudilo možda i najpraktičnija za svako ko sluša, bez obzira da li namerava da ide dalje ovim putem ili ne. Bardonov metod je bio jednostavan, ali je zahtevao disciplinu. Prvo čovjek bira jednu jasno formulisanu rečenicu, ne previše dugu, ne uopštenu, nego konkretnu. Ne ono, želim da budem bolji čovjek, što je nejasno i teško da prihvati, da uhvati. Nego nešto poput, svakog dana sam mirniji i strpljiviji. Ili svakog dana sam miran i strpljiv. Što je jasno, konkretno i ponovljivo. Zatim, ili svakog dana u svakom pogledu osjećam se sve bolje i bolje. Ta rečenica se ponavlja u tišini sa punom pažnjom, ne žurno, nego polako, gotovo kao molitva, uveče pre spavanja, u trenutku kada je najopušteniji i kada ide iz alfe ka teti i tako. Znači, u trenutku kada je najopušteniji i prema ovom učenju najotvoreniji za usvajanje novih uverenja. Bardon je posebno naglašavao da ova rečenica mora biti izgovorena ili pomišljena sa punom verom, bez i jednog traga sumnje. Ako čovjek dok izgovara svakog dana sam mirni, u sebi misli, ali to nikad neće uspjeti. Kaže Bardon, ta sumnja poništava sav trud, jer podsvest, o kojoj smo ranije pričali, prima ono što je najsnažnije, najiskrenije i osjećanje prima iza reči, a ne same reči. Znači prvo osjećanje. Ovo je u suštini tehnika koja je mnogo decenija posle Bardona postala poznata širom sveta pod različitim imenima. Pozitivna afirmacija, autogeni trening, mnoge druge varijante iste ove ideje. Bardon je u svoje vreme ovu ideju izneo jasno, sistematično, kao deo mnogo šireg, dubljeg učenja o čoveku. Vredi napomenuti i jedno njegovo upozorenje, koje je jednako važno danas koliko je bilo i tada. Rekao je da autosugestija nije čarolija koja menja stvarnost mimo truda i rada. Ona je, kaže on, alat koji priprema unutrašnje tlo, koji menja čovekov stav, njegovu odlučnost, njegovo raspoloženje, ali da stvarna promjena na kraju ipak zahteva i stvarni svesni trud u svakodnevnom životu. Jedno bez drugog, govorio je, retko donosi pravi rezultat. 37. tema. Zašto se ovaj put ne prolazi sam? Prema što čujemo posljednju poruku ove same knjige, da kažemo ono što Bardon kaže iznenađujuće, retko je pominjao direktno, ali se kroz čitavo njegovo učenje osjeća kao tiha, stalna nit, a to je pitanje samoće na ovom putu. Bardon je s jedne strane insistirao na tajnosti, govorio je da čovjek treba da čuva svoj napredak za sebe, da ne priča o njemu, ne naširoko, da ne traži odobravanje ili divljenje od drugih za ono što postiže. U tome je video zaštitu kako za samog čovjeka, tako i za dostojanstvo samog puta. Ali s druge strane jasno je da je i sam Bardon tokom svog života imao učitelje, saputnike, ljude sa kojima je delio ovo znanje, makar u uskom krugu. Njegova knjiga je uostalom sama po sebi čin deljenja odluka jednog čoveka.
da ono što je godinama učio prenese drugima, umjesto da to znanje ponese sa sobom u tišinu. To je vredno pomenuti jer postoji opasnost da čovjek čitajući o tajnama i o nečem unutrašnjem, samostalnom, o nekom samostalnom radu, pomisli da ovaj put znači potpunu izolaciju od drugih ljudi. Ne. Znači pre svega da unutrašnji rad, sama praksa, jeste lična, intimna stvar, koja se ne izlaže na uvid svakome. Ali plodovi tog rada, strpljenje, mir, sposobnost da se pomogne drugima, dublje razumevanje sveta, trebalo bi po samoj prirodi ovog učenja da se dele kroz svakodnevni život, kroz odnos prema porodici, prijateljima, pa i strancima koje čovjek sretne na svom putu. Možda je najbolji način da se ovo sažme taj da sam rad, da se radi u tišini, kad si sam uveče, večer za večerom, večer za večerima, večer za večetom. Ali svrha tog rada na kraju nikada nije bila samo za sebe, bila je uvek i za druge. Idemo na 38. temu. Šta znači vladati sobom do kraja? Tu vredi reći nekoliko reči o posljednjim najdubljim mogućnostima koje je Bardon opisivao na kraju svog učenja, o vladanju samim elementarnim silama do te mere da čovjek kaže, Bardon, može uticati na svoje zdravlje, na svoju sredinu, pa čak i u najređim i najređe dostižnim slučajevima i na granici između života i smrti. Ovo je Bardon izuzetno, kad je to pričao, bio je izuzetno obazriv i vredi preneti tu obazrivost sa istom pažnjom. Nije opisivao ove mogućnosti kao poziv da se njima teži radi postizanja neke moći ili postizanja utiska na druge ljude ili uticaja na druge ljude. Naprotiv, jasno je rekao da čovjek koji istinski dostigne ovaj stepen razvoja, po samoj prirodi tog razvoja gubi svaku želju da tu snagu koristi sebično, jer je do tog trenutka njegova duša već toliko oplemenjena da deluje isključivo iz ljubavi i odgovornosti, nikada iz oholosti. To je važna posljednja poruka celog učenja. Prava snaga, kaže Bardon, nikada ne dolazi pre unutrašnje čistote. Tek dolazi posle nje, kao njena prirodna posljedica. I onaj ko bi pokušao da stekne tu snagu bez prethodnog oplemenjivanja duše, ne samo da neće uspjeti, nego bi i kada bi uspeo, tu snagu gotovo sigurno upotrebio na štetu sebi i drugima. 39. tema. Posljednja poruka autora. Franz Bardon je svoju knjigu završio jednom porukom koja, čini se, najbolje sažima sve što je ova priča od početka do kraja pokušala da prenese. Rekao je da ne postoji u pravom smislu ni bela ni crna magija, ni dobro ni zlo, ni dobro ni zlo znanje samo po sebi. Postoji samo znanje i postoji čovjek koji ga koristi na ovaj ili onaj način, u zavisnosti od stanja sopstvene duše. Rekao je da onaj ko ovaj put prati isključivo radi isticanja moći, radi razmetanja, radi zadovoljenja sopstvene sujete, radi nečega tog tipa, taj sve ovo radi uzalud. Jer takav put pre ili kasnije vodi u ćorsokak. Ali onaj ko iskreno, strpljivo, korak po korak radi na oplemenjivanju sopstvenog karaktera uz sve ono što je ova priča pokušala da prenese, takav čovjek, kaže Bardon, sigurno napreduje, ma koliko mu put ponekad izgledao spor.
I na samom kraju uputio jednu jedinstvenu želju svakom svom čitaocu da svako ko ozbiljno krene ovim putem sa punim srcem dobije snagu da na njemu istraje i da stigne do one najviše, najsvetlije tačke ka kojoj je čitav put, ovaj put, od samog prvog koraka i bio usmeren. I tu se zaokružuje priča o učenju Franca Bardona, znači 10 koraka, jedan put koji počinje od najjednostavnije stvari, kontrole sopstvenih misli, a završava se pokušajem susreta sa najvišom, najdubljom idejom postojanja. Ono što povezuje sve ovo, i vredi ga ponoviti posljednji put, jeste jedna jedinstvena misao. Sve što čovjek traži, sva ta velika pitanja o smislu, o Bogu, o sopstvenoj svrsi, po ovom drevnom učenju, sva ta pitanja ne nalaze se negdje daleko, u nekoj drugoj zemlji, u nekoj tajnoj knjizi koju tek treba pronaći. Nalaze se, kaže Bardon, u samom čovjeku koji je u svojoj punini već neko malo ogledalo cele vasione. Put do ovih znanja nije brz, nije lak, ali je po ovom učenju otvoren svakome kogod je spreman da mu pristupi sa strpljenjem, sa iskrenošću, sa poštovanjem prema samom sebi i prema drugima. A što je ovo bilo dobro. Ja sam Milo Živković, profa. Ovo je bio šamanski podcast. Ako vam se ovo svidelo, lajkujte, šerujte. Ne znam koliko bi ovo mogli da šerujete. Okolina, zavisi od vaše okoline, pomislit će da ste ludi. Ono šta šeruje ovo, kako šamansko vidovnjaštvo, magija, šta je ovo? Ili ono, šamanska vidovitost. Ili, mogu ga nazvati vidovitost šamana. To je ovako moćno, udarno. Da. Tako, šeruj, ne znam koliko je pametno da šerujete, ali zavisi, kažem, od vaše okoline. Ali makar možete da lajkujete, ostavite neki komentar dole i eto, subscribeujte se, kliknite ako to već niste uradili i preporučite, eto, to možete uraditi, preporučite ovako u porukama privatno, vidio je, brate, šta priča, vidio, ovo je pravo znanje, to ti je to, viš kako je jednostavno to objasnio, eto, to možda uradiš, prijatelju, prijateljice, sestro, brate. I da, subscribe, vidimo se u jednoj sljedećih emisija. Da, ko je spreman da se malo isplaki, da malo se nešto kod njega promeni, ovako, onako, da se isplački, onda nek me kontaktira za regresiju. Idemo duboko u traumu, iz traumu, bam, uzmemo pozitivan resurs, klik, klak, posmatramo dve situacije jednu pored druge, klik, klak, kako se sad osjećaš, šta sad, šta je, čega ima, čega više nema, pa onda idemo u drugu, u treću, pa na prvu, najbližu traumu, najneposredniju, najbližu u ovom trenutku, vremenskom, i onda kažeš, šta je ovo, što sam se ja sekirao, što sam se ja plašila mraka, što sam ja toliko se žrtvovao, što sam se ja toliko nešto očajavala, što sam. Onda shvatiš, ovo neću. I onda se desi mala promjena u svesti, i onda čovjek drugačije krene kroz život. Dobije neku novu snagu. I dešavaju se čuda i oko njega. Možete za to da me kontaktirate na mailu zovi.profu@gmail.com, ali sada idem na ostrog, imam neka snimanja, imam ovo, imam ono, čuvam malu ćerkicu i sad trenutno neću baš moći, ali uskoro
za nekih 10-15 dana ću biti malo slobodniji, ali vi mi možete pisati pa ćemo vidjeti. Eto tako. Bog s vama, da ste sve kako treba. Ljubi, brat. Ljubi vam sve. I ja što ste mi dobri. Hvala vam. Aj sve dobro. Ćao. Šta je lud ovaj profa? Wow. Treba čovjek da se zeza. Ozbiljno. No bolje sve ide kad se zekiš. Lekovita eterična ulja od smilja, slatkog pelina, mente, ruzmarina, lavande možete poručiti preko sajta I'm Immortel koji ostavljam u prvom pinovanom komentaru ispod ovog videa. Ukucajte kupon kod PROFA da ostvarite popust.